Pedair merch, tair problem, croeso I Probcast. A just rybydd bach cyn I ni ddechrau, mae gan y pennod yma regi a chynnwys eiddfed. Helo pawb a chroeso nôl am gyfres newydd o Probcast, y podcast lle ni'n trafod probs y 21st century. Amber ydw I. Beth dwi. Mara ydw I. A Hollie dwi. Bob wythnos, bydd un ohonom yn cyflwyno thema i'r tair arall a bydd rhaid iddyn nhw dewis eu problem mwyaf gyda'r thema yna. Bydd pawb yn cyflwyno ei achos i'r cadeirydd, sydd fi wythnos yma, a'r prob gweitha sy'n ennill. Ein thema tro yma yw Rhyw a Rhywioldeb. Un mawr arall. Sych chi'n teimlo merched? Spicy. Yeah. Hwn dyn ni'n mwy o kind of, dwi'n gwybod, spicy. Out there. Yeah, out there dyn ni wedi gwneud. Edrych ymlaen, neu? Yeah, fi'n meddwl bod yna lot o fel misconceptions ac bydd yn gallu hon bod yn cyfres yn ei hun. Oh, for sure. 100%. Yeah, fi'n excited am rhaid yma. Yeah, dwi'n excited am embarrassing stories, mae gyd. Yeah, drian ar partners pawb. Yeah. Yeah, name and shame. Skip this one, mum. Yeah. I think mae hon yn ddiddorol oherwydd whether it be siarad amdano fel contraception neu os ti yn rhiant I plant fel rhywun yn abl neu mae gen ti plant yn abl a'r holl pethau problematic o gwmpas hwnna, whether it be fel just the desexualisation of pobl yn abl in general, sexuality hefyd. So mae loads of stuff really interesting o fan y thema yma. Yeah. Ac o'n i'n fydda late comer. Dun-dun-dun-sh. I'll rephrase that. I'll rephrase that. O'n i yn late bloomer. Don't know if that's any better. O'n i'n late bloomer pan mae'n dod I fatha sex a relationships. Ges I ddim fatha relationship fatha hir dymor cyntaf fi tan fatha literally blwyddyn yn ôl. So fatha, dwi'n meddwl bod na gysylltiad hefyd efo anabledd a fatha, so bod yn barod a kind of trustio pobl eraill, mae yna loads o trust yn does. Oes. Hyder hefyd. Mae'n rhywbeth vulnerable I unrhyw un, a wedyn mae hefyd bod yn anabl, mae yna pethau vulnerable yn linked gyda hwnna hefyd. So sort of croesi mwy o boundaries, really. Yeah, na, fi'n edrych mlaen clywed probs a stories juicy chi. Hollie, the late comer. Yeah. Oh, that's going to bite me in the ass. Oh, yeah. Oh, it already I has. hope so. Yeah. Ar y nodyn hynny. Hollie, beth I prob ti wythnos yma? Okay, so mae hwn yn kind of in two-pronged. Mae popeth sy'n gweud nawr, just yn sexual. Faint o innuendo just like gynnwys. Oh no, you're Cymryd gonna... shot pobi. Oh my gosh. Right, okay. So, fel dyn ni eisiau sy'n gwybod, os da chi ddim yn gwybod, dwi'n feddar, who knew? Ond, pan mae'r amser yn dod, kind of to get down and dirty, so, weithiau mae pethau doniol yn gallu digwydd, achos ti ddim yn gallu clywed, a mae o bach yn heriol, pan ti yn trio fod yn eitha, ymlacio, siarad, a wedyn ti ddim yn clywed be mae'r person arall yn dweud. So ti'n methu just deud fatha, oh, can you whisper that again? But louder! Yeah, pan ydi duty talk was sort of whispery. Yeah. Dwi ddim yn gwybod. Neu fatha, pan ydych chi'n siarad yn ymarferol, pan ydych chi yn cael rhyw, fatha, lle ti eisiau mynd, put that there. Like it's a vase of flowers. Put it there loudly. Oh my god. No, not there. Mae o bach yn awkward. Yn enwedig hefyd, mae gen ni fflat drws nesaf. Dyn ni'n byw mewn fflat, so mae'n fflatiau ar bob ochr y fflat. A dwi'n meddwl bod ystafell gwely neighbours ni wrth ymwyl ystafell gwely ni. So fatha, dyn ni'n eitha ymwybodol o hynny. So dyn ni'n trio cadw pethau'n dawel. So pan dwi'n hefyd wedyn yn gofyn fatha, o, ni wedi ddeud hwnna eto, bechod, mae'n mynd yn embarrassed. Achos fatha, mae'n really, A fi hefyd, mae'n really awful. Fatha gofyn deud fatha, can you say that again? Still say it sexy, but say it louder. Scream it. Yeah. A fatha,
mae just wedyn yn kind of dampeno'r mood. Di o ddim yn digwydd o hyd, but like, ti yn ymwybodol ohono fo. Mae ti'n gorfod gallu neud hwnna gyda rhywun... Unless ti'n rhywun sy'n just ddim yn give a shit, which is also great. Exactly. Ond mae'n neis cael rhywun ti'n gallu neud hwnna gyda, and it doesn't matter. Mae hwnna'n awesome. Be mae yn ymateb cariad ti? Oh, completely amazing. Yeah. Di o ddim yn issue o gwbl. Good. Ond fatha, dwi'n meddwl bod fi'n mwy ymwybodol ohono fo na pobl eraill, probably. Yeah, As in, ti mwy self-conscious na Yeah. pobl eraill, o fatha. Yeah, mae'n gallu bod yn funny. As in, ti'n adds a bit of Funny fun. now. Ond fatha, yeah. Sometimes you don't want Mae'n rhoi stredig, Yeah. yn dynnu, achos ti'n Yeah. trio just kind of get on with it, a wedyn, Put it there. Trying to get on with it. Come on. yeah. So, that's my prob, guys. Wyt ti byth yn just like pretend o bod ti wedi clywed e? Oh, yeah, o hyd. And just get on with Oh, it. yeah, a mae'n wastad ffymblo wedyn yn digwydd oherwydd. Oh, Ti no. di- Heb ti clywed. Yeah, Yeah. yeah. Uh-oh. So, yeah. Poen yn dyn. Fydda, maen nhw'n deud bod variety's the spice of life, but on, so well gyda just aros yn neud o'r un peth, just achos when ti'n gofio communicate fo. o hyd. Yeah. Yeah. Allwch chi like develop o fel sign language? Sexy sign language? Sexy sign language. Oh, okay. Oh, no, No lights on for you? Absolutely not. Complete darkness. Well, yeah, complete darkness. Oh. Yeah. So dual sensory impairment. Dual Yeah. God. Literally dual sensory impairment. Oh my god. Ond mae hwnna'n dod o fi at fatha'r elfen arall o fatha'r two-pronged approach. Ydy fatha hefyd dwi yn plus size, a mae cael rhyw fel rhywun plus size yn brofiad gwahanol, dwi'n meddwl, i bobl eraill sy'n sizes gwahanol. Yndi. So mae'n rhaid ti bod yn ymwybodol o hynny hefyd, a fatha, allai ddim cael rhyw efo'r golau ymlaen, it's too much. Fatha, mae'n eich chdi more self-conscious o'r ffordd ti'n edrych. Oh, A dwi'n yndi. gwybod bod y person arall doesn't care, they're just happy to be there. Yeah. Yeah. Oh, Having they're the time loving of it, their life. yeah. Mae fe probs eisiau gweld ti. Yeah. Ond dwi hefyd yn ymwybodol iawn pan mae'r golau ymlaen neu os di Yeah. o'r golau dydd. And you're also there trying to have a nice time. Yeah. So, So ti just, yeah. Yeah, whatever works for you. Yeah, Whatever makes you Yeah. feel good. Ond dwi'n totally relatio chdi with a no... Dim no lights on, fatha little light fel TV light neu rhywbeth. Yeah, neu just a Yeah. bathroom. Yeah. Ond still fel, dwi bob sy'n gorau rapio rhywbeth rhwng bol fi. Mhm. So that, mae'n literally like naked, but with something around my belly. Yeah, Like yeah. a two hours. Yeah, Sarong. Yeah. Yeah, Oh, my ma' lovely belly raid- sarong. Mae rhaid chi wneud Sex sarong. sex. Sex wrong. Wait a minute, darling. Tell Wait a me minute, more. darling. Have you got my sex wrong? Yeah. oh my god, it's time. She's got a sex wrong. Yeah, fi'n deall. A fi ddim wastad hefo fe. I suppose pan fi mewn perthynas nawr, so mae hwnna'n teimlad hollol gwahanol. Ond pam ti'n cysgu gyda rhywun newydd neu rhywun like, more flingy, o'n i wastad yn teimlo fel, oh god, they can see more than me in this situation. So ti'n teimlo'r imbalance. Oh, right. Bach yn weird weithiau. So mae hwnna'n rhywbeth neis am y tywyllwch yw like, you're like, okay, equals Evens. out the playing field. Yeah. Because yeah, there's something a little bit weird. And os ti ddim yn really nabod y person hefyd, Yeah. a maen nhw'n gwybod bod ti ddim yn gallu gweld nhw, and you can, I don't know, it's all a bit gross and weird. Strange. Yeah. Yeah. A mae cael rhywun proper mental fyd, yndi. Like, mae rhaid i chi just fod yn cyfforddus, os Yeah. e. So if Yeah. it's in And the it's dark, tough, if your it's with body your won't let you. sex around. Yeah. 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 Just putting it there. Yeah. Yeah, achos fi hefyd yn fed up, pan o'n i'n fancach, oedd sex yn lot o fel am y person arall. A neud yn Yeah. siŵr bod y person arall yn cael good time Yeah. ag yn hapus and that you're doing it right. Yeah. By 28, I want to be having a nice time. Yes. So, yeah, ti'n gorfod neud yn siŵr bod ti'n hapus gyda'r circumstances. Yeah. Yeah, because mae bob tro amdano dyn. Fatha, it's Yeah. always about pleasing the man. Mm. A mae'n so frustrating. Yeah. Fuck that shit. Yeah. Fatha, obviously mae pethau'n dechrau newid yw yna. Mae mwy fel female self-pleasure, like, is actually talked about. A fatha, Yeah. just in general, women enjoying sex. Yeah. Ond fatha, oedd o'n totally fel taboo subject o wen. Yeah. Yeah. So, Ond- efo disability hefyd, like, it makes Yeah, it. exactly. Yeah, I was Yeah. going to say, on disabled women enjoying Yeah. sex. Yeah, even harder. Yeah, like, can you even? Yeah. Yeah. How? Yeah. How Who'd does have it work? thought? Yeah. Yeah. Okay, well,
achos da i dechrau arno. Beth, beth yw prob ti? So nath problem fi actually digwydd neithiwr, a pen nath ni gyrraedd y hotel oedd o. So, Look out. fel arfer, dyn ni'n mynd i fewn i fatha disabled room, because obviously ma'n o'r adoptions i gyd. Mae na option, obviously, double bed. So, nes i just gweld y room, twin beds. So, ni dda, cos Baz efo fi. So, na i ffonio a gweld os mae na, big bad Baz, double bed. So, nes i just ffonio reception, and nes i just did, like, don't worry if not, but by any chance do you have an accessible room available with a double bed? A nathon nhw troi rownd a dweud fel, oh, we have all these accessible rooms, but none of them have double beds. Ac o'n i thought, disabled people have sex too. Disabled people... Nah, but I was close. Yeah, you should have. But like, disabled people, like, pam dyn ni'n cael cydlo nos, like... Yeah, anything. Not just sex, any human contact Yeah. must be in this bed alone. Yeah. As another form of punishment. Yeah. Cos mae gen nhw fatha adjoining rooms i carers o hyd yn y disabled rooms, cos yna bod tra drws i fewn i fewn i room chi does. So fatha, iawn ella bod yna carer hefo chi, and that's like, obviously they need twin beds too. Yeah. But like, pam sa nhw ddim yn meddwl fel, oh, we should probably build with some with double beds? Yeah. Because it just doesn't happen. Nah, No, because disabled people don't have sex, apparently. Mind-blowing yn dydi. Ddim yn perthynas, ddim... Yeah. Nath i deud unrhyw beth? Nath i symud ni i room, ond so dim accessible room. Right. So rwan, dyn ni mewn non-accessible room hefo double bed. So ti'n cael dy punisher, basically? Yeah. Nice ffordd ti'n gorau sacrifice o'r rhywbeth. Yeah, so to have cuddles and intimacy with my fiancé, dwi rwan yn gorau fel ddim cael yr accessibleness o'r bathroom ar just in general a room. Yeah. So yeah, that was kind of annoying. Ond pam dyw person yn abel ddim yn gallu cael night yn hotel yn gwely double? Yeah, Like, just joy o gwely double. Yeah, ges i double bed. Like, doesn't make sense. Yeah, because maen nhw'n usually yn dod fel standard anyway mewn room. Yeah. Double bed. Yeah. O'n i'n meddwl fel ella fysa na fatha, chwbeth pan mae na fel tracks ar y ceiling, os maen nhw angen cael ei... hoist. Yeah, hoist, that's the word I'm looking for. Fatha, os yna situation hoist yna, sy'n ni'n meddwl, ella dyna pam mae na single beds. Yeah. Ond, so o'n math o hoist na'n byd fel la, so dim yn gwybod beth i'r reswm. Yeah. You know? Yeah. Like, ti'n gallu prynu twin beds nawr, lle maen nhw'n zipo nhw gyda'i gilydd, a maen nhw fel naill yn gallu bod yn double bed neu yn twin situation. Like, just rhowch yr opsiwn i bobl. Yeah. Fi'n cysau hwnna fel, like, person yn abel weithio ti ddim yn cael dewis, dim ond. You just get what you're given. You should be grateful. Exactly. Ti'n lwcus i fod mewn gwesti. Dwi'n meddwl bod wedi bod mewn hotel, actually, sydd ddim hefo double bed disabled room. Yeah, o'n i'n mynd i ofyn, wyt ti arfer yn cael yr option? Yndw. If a problem, like, yr Maen hotel nhw usually specific just yn yma. chucio fi mewn un efo, just in general hefo double bed, fatha disabled, ond dwi'n meddwl bod fi wedi cael, ges i un twin o blaen, ond nes i ofyn am un double eto pen o'n efo nain fi, just because, again, like human contact, just cuddles with my nine, you know? Just nice. Just eistedd y gwely. Joy. Yeah. Dim angen fatha 6 foot of space rhwng chi bob amser. Exactly, because pen o'n i'n byta falle ar y gwely, fatha, o'n i'n meddwl sy'n weird os o'n i'n just dau ar fel separate beds. So yeah, dwi wedi cael y problem yna blaen at all efo double bed, so o'n i'n quite surprised. Mae hynny'n just yn really shitty pawb, and like Baz hefyd, like, pan mae rhaid i fe talu fyd a mynd mewn single bed. Like, Fydda weithio fel pobl yn abod, dyn ni eisiau'r extra room. Fydda gwely mwy na gwely double, achos ti just eisiau'r flexibility o gallu kind of just be comfortable. Yeah. It's not a big ask, cos mae pobl eraill yn cael, pobl sydd ddim yn anabod yn cael just completely normal experience. Yeah. Heb gofo gofyn, heb gofo mel amdano fo, heb gofo poeni. Or you can have a single, double, king, Whatever. king, like, chi'n ma be. Ond ti'n gyfyngedig wedyn, os gen ti'n abledd. Yeah. Ond oedd y mattress yn fel super uchel hefyd, so fel technically doedd o ddim yn really accessible. Cos nes i trio cael fel off wheelchair fi ar y gwely, ac o'n i'n physically fel gorau mynd ar y penglinia fi a fel, neu fel mini jump ar y gwely, cos mae mor uchel. Yeah, so ddim hyd yn oed yn accessible. Dwi'n meddwl just the bathroom oedd yn accessible. Right. And nothing else.
Because Ma' jyst- disabled people Yeah. only need help going to the toilet. Yeah, apparently. And the other thing hefyd, o'na way mwy o lle yn y rŵm dyn ni yn wan, yr un dybl. Fydda i manwfro rownd bob dim. Really? Ond mae Ma'n hynna'n rhwng mwy. warthus. Yeah, it's very, sense. very, very weird. Mara, beth amdano ti wythnos yma? Beth yw problem Rhyw a Rhywioldeb? Beth yw problem ti? Mae fe'n topic mor enfawr, a mae yna pethau for sure am rhyw ei hun sydd yn frustrating falle pan ti'n gallu gweld. A dim necessarily am fel, you know, mae yna hilarious things pan ti'n cysgu gyda rhywun a ti fel, ydy jeans ti just in buttons, ydyn nhw'n zip, a ti fel, just fel bach o fel, bear with me while I work this out, like that kind of lols, and like, you know, that's a tactile experience, and yeah, that's fine, been good. And I suppose fel I symud I ffwrdd o actual rhyw, fi'n mynd I ddewis fel birth control a pa mor visual ag anodd yw hwnna fel person anabl I cael y birth control ti moyn. Yeah. A hefyd pan mae gen ti pethau iechyd I considro anyway. Yeah. A medication arall I Exactly. considero. Yeah. A wedyn, sut mae'r pethau mae gyd yn mynd I effeithio ti. Yeah. Like blynyddoedd yn ôl, un o'r pethau cyntaf nes I fynd arno oedd y pil cyn cael implant achos nhw fel eisiau gweld os mae'r hormon yna'n effeithio ti. Cyn bod ti'n cael physical implant sydd yn like, kind of mwy permanent. Yeah. Maen nhw'n rhoi fel test. A mae yna unrhyw un sydd ddim wedi gweld nhw, mae'r pecyn, mae'r tablets yn absolutely minuscule. Yeah. A maen nhw efo fel Monday, Tuesday, Wednesday arnyn nhw ag arwyddion bach sydd yn gweithio ti pa ffordd I fynd. Mae hwnna mor visual-based. Mae jyst ddim yn rhoi lot o rhyddid I ti a annibyniaeth I ti di hun I gallu gwneud rhywbeth fel yna. Yeah. Like, mae'n fwy stressful. A mae just, I don't know, mae'r holl thing, just, pan ti'n mynd I siarad gyda'r doctor, maen nhw'n esbonio ti rhywbeth, a unwaith maen nhw'n gwybod bod gen ti anabledd, maen nhw'n meddwl bod ti hefyd yn stupid. So, Yeah. Oh god, yeah. maen nhw'n siarad gyda ti mewn ffordd gwahanol, a maen nhw'n meddwl fel, oh, you won't have to worry about that. Yeah, well, you won't be having sex anyway or getting Yeah. pregnant, so Maybe more of doesn't matter if you don't take it. Yeah. A mae fe just, mae e just yn teimlo fel rhywbeth ti ddim yn gallu cymryd lot o agency dros do. Yeah. Yeah. Rhywbeth mor hanfodol. Mor hanfod just I Really? iechyd ti yn gyffredinol. Yeah. A maen nhw ddim yn considero falle sut yma. Nawr, o'n I moyn rhywbeth non-hormonal fel birth control, oherwydd mae'r stwff yna'n really effeithio fel just corff fi yn gyffredinol. Yeah. A fel y ffordd mae llyged fi'n ymateb I fel hormones hefyd. Oh, wow. Yn huge. So nawr mae gen I fel IUD fel copper coil. Yeah. Ag mae hwnna mor boenus. Yeah. A like, ti'n Oh, I gorfod, imagine. like, the sacrifices o pethau ti'n gorfod wneud, gorfod meddwl amdano, a wedyn ti ddim yn, ti'n mynd i'r doctor neu nyrs a ti'n gofyn am advice, a maen nhw ddim yn gwybod achos maen nhw ddim fel... Uninformed. Uninformed, Yeah. efo anableddau a sut fel beth gorau fel offro pobl Yeah. sydd yn byw gyda anableddau. So you're like, oh, no, I guess I'll figure out on my own then. Just Yeah. get pregnant. Yeah, exactly. A mae Yeah. hwnna rhywbeth arall, like, os ti wedi bod I fel sexual health clinic, Yeah. o'n I wedi gorfod mynd fel rhwng cariadon unwaith a just mae'r ffurflen I gyd yn visual, obviously, Yeah. to fill in the form. So yn lucky o'n I gyda fel un o ffrindiau gorau fi. Ond dal, ti'n gwybod, oedd e'n gorfod mynd trwy stwff a gofyn I fi pethau really intimate. Yeah. Ag mae hwnna'n like, bach yn thing fel, not within the last year. You know, like, Yeah. like mae'n really fel, I know you're my bestie, but still. Yeah. A Some things are personal. Yndi. It's Yeah. personal. Hefyd, mae lot ohonyn nhw nawr, ti'n gorfod wneud y tests dy hun. Oh, yeah. Yeah. Yeah, ac o'n i'n cael, a maen nhw'n rhoi 2 swab I ti, maen nhw fel, oh, I'm just going to be graphic. Oh, so This one's for your No, vagina, yeah, this one's for your swab. arsehole. Don't get them mixed up. A ti fel, oh my god, Oh I my don't want to gosh. put the S one in my vagina. Like, Oh my the wrong God. way around. And I also don't want to walk around with them in my hands. Like, Yeah. Coffee on perfect Tell me bit. which switch, please. Which one says Oh my asshole? God, yeah, exactly. Oh my god, mae'n just yn mor, ond it's stressful anyway. Yeah. I don't want to get it Mortifying. wrong. A wedyn ti'n gofod, consider hwnna. Sut ti'n tueddol o navigate o pethau fel na, like pethau fel, Getting your swabs right. and like dyddio'r wrthnos ar y packets o pethau fel na, do you just, Wel- sut ti'n neud e? O'n i'n neud e gyda ffôn fi, so fel tynnu lluniau
a zoom mewn, a wedyn fel gweithio stuff mas and hope for the best. Gyda'r swabs, o'n i fel, hefyd mae ddim yn gweud vagina a arsehole ar wedyn, mae'n gweud fel zebla neu Rhyw, ond ti fel, oh my god, I just hope that this is right. Oh, stupid. Yeah, so stupid. Yeah. I mean, I was fine, so. Ga i ychwanegu rhywbeth hefyd o dan, dwi newydd gael smear test yma tro cyntaf. Oh, ouch. Yeah. Ouch. Everyone had a Ouch, smear test. yeah. Ouch. Pawb Yeah, gael go smear for your test. smear. Fatha, navigatio hwnna hefyd fel rhywun byddar, a fatha, pan mae rhywun really bell i ffwrdd ohono ti, am weithiau mae'n y curtain, neu bod y coesau ti fyny, a ti fatha, I can't see your lips. So yeah. Ti'n dweud, a wedyn gyd ti'n teimlo di'n rhoi speculum mewn, ti'n fatha, shit a brick. Yeah, nes i'n clywed y warning sort of thing. Oh, Yeah. So a ti'n methu gweld nhw i and she got me to tapio, tap me when you're going to put the speculum in, a nath nhw ddim tapio, so ni fydda, Oh. Surprise speculum. Surprise speculum. Not fun. Mae'n brofiad mor fatha scary anyway. Tro cynta. Efo hwnna wedyn, ti'n gofod ystyried, oh shit, mae'n rhaid fi kind of deitha nhw, please tell me everything you're going to do because I can't hear you. Achos mae gen ti masks ymlaen hefyd. Oh god, yeah. Mae fe mor concerning bod llefydd clinical heb di neilo fe eto. Yeah. Like, there's no hope for anywhere else. Even in hospital, yeah. I know, mae'n stupid. A ti mewn sefyllfa mor vulnerable. Yeah. Hefyd. Yeah. Really vulnerable. A dim byd i wneud â arian neu funding yw like, ti di gweud i hi, just tap me. Like, it's not I'm giving you the answers. Neu just tell me loudly, neu rhywbeth fel da. Yeah. Put it there. Pawb yn y waiting room. Oh no. Mae'n thing arall fel medical. Mae lot o fel y clues a'r triggers neu y pethau, y symptoms and visual stuff maen nhw'n reference o. Yeah. So maen nhw fel, can you see this? Like, Have you got a nasty rash? Yeah. Have you got warts? Have you got this? Have you got that? Are you bleeding? Do you have discharge? Like, mae hwnna i gyd yn fel super visual. Yeah. A wedyn ti just fel, I don't know. Yeah. Oh, But yeah. it doesn't feel right. She's not happy. I'm not here for fun. Yeah. Ti yw'r doctor. Yeah. Sort me out. Yeah. Yeah. Mynd yn ôl i'r birth control hefyd, y ffordd mae birth control yn reactio hefo fel whatever medication da chi ar. Nes i literally, o'n i ar y mini pill run in, so one hormone, gorau cymryd o within a window. I got pregnant because of efo Hudson, because oedd pill fi yn fel, apparently ddim yn mynd ymlaen efo fel tramadol fi neu whatever. So, o'n i'n cymryd y pill bob dydd, and I just got pregnant. Oh, God. Yeah, so ond hefyd fatha, efo cael, cos dwi hefo plant mewn Cadar Olwyn, oedd cael un plentyn yn fel big leap mewn Cadar Olwyn, especially cos o'n i'n gallu cedad o gwbl pan ges i greu. Ond wedyn, because o'r mix-up efo'r pill a tramadol fi, o'n i'n pregnant efo Hudson within fel 4 months of having grey. Wow. So, does am lot o age gap rhwngthyn nhw. So, I had 2 babies at the same time mewn wheelchair. Yeah. Oh, gosh. So, Lucas gyda fi 2 penglins, because Yeah. they would just go in my wheelchair. Ond fel, birth control with your medication is crazy. O'n i'n meddwl sef wedi gallu neud. Doedd nhw wedi sortio hwnna erbyn hyn. There You must think? be a way. Yeah. No, Just 'cause we're switch, women, nath nhw we're ddweud. okay. Na, I don't know. Beth oedd pobl fel yn yr ysbyty, fel midwives a doctoried fel pan o ti'n feichiog, fel beth oedd gyda nhw advice, o'n nhw'n helpful, o'n nhw'n clueless, what was that like? Mostly, oedden nhw yn pretty good, I would say, on a few things, especially because oedd bump fi ddim yn massive anyway, ond fel, pen o'n i'n nista, o'ch di literally ma'n gallu dweud bod fi'n pregnant at all, oedd just yn flat, especially because gen i boobs mor o fyd, so it just kind of levelled off. Ond fel, o lot o'n nhw fatha, nath nhw'n fel outright deud fel, how are you pregnant, sort of thing, like they know. How are you going to do this? It's not immaculate conception, they know how I'm pregnant. But like, just the fatha, just a ffordd oedden nhw'n deud certain things kind of insinuated that they were like, how is she pregnant, sort of thing. Which is weird, ond in general, oedden nhw'n kind of okay, ac o'n i yn y hospital quite a lot, because just fel, oedd
bod yn pregnant yn ei fi'n really sal. So, dyna sy'n nes i ffeindio allan bod fi'n pregnant, actually, cos o'n i'n mor sal ac o'n i'n hospital. Oh, wow. A nath nhw'n ei pregnancy test ar fi yn y hospital yn February of 2019. So, ges i pregnancy test pan o'n i'n sal yn hospital in 2019, came back negative. By June, Hudson was here. Na. Yeah. So, o'n i'n fatha, however many months pregnant. Like 5 months pregnant. Wow. Yeah, I didn't know. A ni'n jumpo bach, tipyn bach, ond mae hynna just i remindio fi. So beth mae fe fel yn mynd nôl i'r peth hotels a disabled rooms a pethau fel na, wyt ti'n gallu cael accessible family room? Neu ydy pobl yn bach yn ffynnu yn byti hynny fyd? Dwi rioed wedi cael accessible family room. Dwi wedi gofyn lot weithiau. Dwi wedi ffonio gymaint o hotels. Never found an accessible family room. Dwi'n gwybod os dwi jyst yn dewis y hotel wrong, ta fe? Ond, yeah, just maen nhw family rooms, but then, fatha, does not accessible Who'd have thought? aspect, Families iddyn nhw. and disability. We don't want them to read. We don't want more of them. Oh my god. Ond mae hynny really dris, achos Fucking hell. mae gan, I know. like, mae gan rai teuluoedd plant yn abel. Yeah. Yeah. So Yeah. beth sy'n digwydd wedyn? Mae'n rhaid teuluoedd lle mae pawb yn gwbod. ymabol. Yeah. What are Yeah. you on about? Yeah, it's weird. They just stay at home. So weird. Yeah. Yeah, What they're going to do, just ddim mynd ar gwyliau? yeah. Apparently. Ydy hynny'n stopio chi wneud pethau fel teulu, neu ti'n teimlo ddod o just crack ymlaen dy fe anyway? Oh, kind of. Ond nes i'n actually meddwl amdano fo tan i chdi just deud o wen. Nes i actually ddim meddwl, na, never found one. Mad. Which is nuts. Hollol shit. Yeah. Hollol shit. OK, so ni wedi jump around tipyn bach, ond mae fe'n topic enfawr, a gallwn ni siarad am dyddiau fi'n credu. Yeah, for sure. So, quick recap bach o probs pawb. Hollie? So ni ddeud cyfathrebu Yeah. wrth cael rhyw a just kind of bod yn agos. Weithio pethau yn gallu mynd yn wrong. Weithio gallu bod yn really funny hefyd. Funny nawr. Yeah. Yeah. A Beth? Just yr inaccessibility o hotels, I guess. Just, yeah. A Mared. Birth control a bod hwnna, yr medical stuff in general o gwmpas rhyw ddim yn accessible. Yeah. Oh, mae fe'n anodd. Anodd i pigo'r un gorau? Un gorau? Gweithaf? Yeah. 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 Dwi'n credu heddi fi'n mynd i mynd a Beth, achos dwi'n credu ar un amser neu'r llall, ni gyd di bod yn situation lle bod pobl normal, pobl arall, just heb y meddwl Yeah. yn biti Yeah. needs, neu... Mae fe just yn mwy, like, so senseless, ynddi? Yeah. Like, Mae y beth ffaith- sy'n frustrating am property Beth yw mae e mor syml. Yeah. Mae e'n frustrating. Dwi ddim yn Yeah. anodd. Mae Na. really ddim. Na. Wel, gwrandewch hotels. Yeah. Yeah. Family helpu rooms chi? for disabled people, diolch. Diolch. Reit, wel, diolch merched am rannu eich probs unwaith eto. Really diddorol. A diolch i chi gyd adra am rando i nhw. Cofiwch chi dansgrifio ble bynnag chi'n hoffi gwrando ar eich podcast. Byddwn ni nôl tro nesaf i trafod iechyd meddwl. Hwyl am nawr! Ta. Ta! Diolch.